Ура! Мы приехали Ура. на драгоценную поездку 2025 Вьетнам. И сейчас самое главное, нужно планировать поездку 2026 год. Это Кипр. Да. Ставим большие цели, нет преград, действуем. От золотого статуса и выше. Кипр, ура! Вперед, девочки! Қыздар иштеп қою, ушундай бир сонун эс алуулардыга татыктуулугубузду сезебиз. Ушунчалык бир сонун башкача көнүмүш эмес, сонун чувстволор, сонун. Зияратыбыз кабыл болсун. Аба. Қыздар, давайте чамдап иштеп коелу. Бул иштегенибизде кандай өзүбүз ар каталог сайын прибыль алып атабыз да. Жөн эле бир Вьетнам эмес, жөн эле башка бир өлкө эмес, андан сырткары киреше